Minkejja li s-sajf uffiċjalment jibda 11 jum ieħor, is-sħana diġà bdiet tagħmel tagħha u sal-Ħadd li ġej it-temperatura se tibqa' fil-livell ta' 33 grad, 3 gradi ogħla mill-medja għal dan iż-żmien tas-sena. Matul il-jum ta' Tnejn, it-temperatura laħqet is-36 grad fost l-ogħla temperaturi sa mill-bidu tas-sena. U waqt li l-Maltin bdew jonfħu u jgergru dwar is-sħana, mhux l-istess jista' jingħad għal numru ta' turisti li nsertajna il-belt. We're coming from France, so it's good to be nice weather and a bit of sun. Yeah, it's a great city to enjoy. Planning to go today, yes, going down to the south and enjoy the sea, yes, and a bit of sand and the beach, yeah. Yes, it's absolutely beautiful. Beautiful, beautiful. Where we come from, it is only 8 degrees now, so it's beautiful. Intant, fi stqarrija d-Direttorat tas-Saħħa ħareġ twissija dwar l-importanza li jittieħdu l-prekwazzjonijiet biex il-pubbliku jibqa' jevita kemm jista' jkun li joqgħod fix-xemx. Appella biex jixrob ħafna ilma matul is-sajf hekk kif it-temperaturi mistennija jitilgħu sa 36 grad Celsius. Qal li t-temperaturi għoljin innaqsu l-ilma fil-ġisem malajr b'mod partikolari ta' dawk l-aktar li huma vulnerabbli bħall-anzjani u t-trabi li jistgħu jinxfu minn ġewwa. Id-Dipartiment qal li is-sħana taf twassal għalqejja kbira u tista' twassal ukoll biex persuna tintilef minn sensija. Biex tevita l-effetti ta' din il-mewġa ta' sħana, id-Dipartiment ħeġġeġ lill-pubbliku biex ma joqgħodx fis-sħana bejn il-11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Jixrob ħafna ilma, ma jixrobx alkohol, xarbit sħan u bit-sokkor, jilbes ilbies ħafif u ma jħallix persuni jew annimali vettura msakra fis-sħana. Ħeġġeġ ukoll lill-pubbliku biex jimxi fid-dell u jindilek bi kremi kontra x-xemx. Id-Direttorat ħeġġeġ ukoll biex nieħdu ħsieb lill-anzjani l-aktar dawk li jgħixu waħedhom għax ikunu f'riskju akbar f'dawn il-jiem ta' sħana qawwija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.